Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Mentag sengi niliang jongi ka Jaintia Student Union rangkat bat Education Secretary ngilayo ban file ya ka PIL habayday bat ka illegal public hearing jong ka shirsimen kebal pelong te pochnong daistong te kumba Kublai fi baro kini gilong ki khubor bom takasngi. Kajaintia Students Union JSU Central Budi kala mudoi da ka Public Interest Allegation PIL ha Meghalaya High Court ban persya ya ka Environment Public Hearing kabala penlong ha ka live hoitarik unai tung aja penru nak bentak projek ti mau jong ka Shri Cement Limited halum Sirmang elaka Nongkli ya ka kenhun la ilam dau Education Secretary ka JSU u Bocheru Mi Potsnam bat u General Secretary u Nilki Mukhim. Ka GSU kala keno bakate ka public hearing kabala ne kumba 10 minit. Kala long tang kajing yalang nimsyake hap deng kajing pahara ka bajur. Kaseng kala keno ba kala khalanti bat pendu lat ya kitra shnong. Kitra jaka bat kiwe ki nong shong shnong. Ki badai hok bani shimbanta bat ban penpau ya kajing sngo. Kaseng kala shim ya kani kasenjam hadin ba kajing tho bat ki FIR bakal apha syaka surka jelah kabo distrik bat ki pulit kimsyam lawan ra ya kano kasenjam kababiang kajing ujur syaka Meghalaya Human Right Commission MHRC bat kamukudma ha National Green Tribunal NGT kidang yai hanre kaseng kala keno baki bor penyat kimsyam la le ban pensange ya ka penjing pentrikam ya ka projek haka PIL ka GSU kala kedauru ya kajingkan at kabelami haka tei kasngi haka bala keno baki brew ki baking atiar bat ki baterai nak benta ka tei ka company kila thombor ya ki nong yakhi bat ya ka ambulans jong ka GSU kinongnya ambulans u rabor mukhim ulaman saujur haka khli hadin bala kawang mau bat siat da slingshot ya ka kali ka GSU kala kenoru baki pulit kimsyam lalei persya yaki badon keti hakajin thombor Henry kila penthei penban da utir gas yaki samla trairi kiba yakhi kaseng kala kam bala pentelot ru ya ka FIR da kaba pengat tanghapo ki kendon kiba jambat kiba la banyo jamin ka GSU kala ong ba kajinwan sya ka High Court kadei kalat kaba khadu lengba ki borjong ka ain bat banyada ya ka hok trai ka burom bat kajing im jong ki trashnong kaseng kala penpau ya kajing kermen ba ka High Court kan sa shimkhia ya ka mukudma bat aya ka hok Henry ka maham ba lada omyo ya kajing yada bat ka sorkar kadang beteng ban sengap jar ka GSU rengkat bat ki kanhun pajba kan penlong ya kajing yakhi pajba ka bajur kelyang kathan hadu bandayo ya ka hok mentag sengi niliang jongi ka Jaintia Student Union rangkat bat Education Secretary ngilayo ban file ya ka PIL habayday bat ka illegal public hearing jong ka shirsimen kebal pelong te pochnong daistong te kumba ki nong shong snong jong ka jela mi halia bro ko bai kila sakhi hi lang ba ki electronic media ba kumno kani government ka kondok ya ka public hearing ka balong teng ngikum ki bajba ngimla ban priang te hadin ka tu ka jingle bor jong ka sarkar kani ka private hearing jong ki Shri Cement Limited ngleng jong Jaintia Student Union ni krem shong klikti ngila lejbo ya ka FIR po police station East Jaintia district kumju ro ngila lej complaint syado sya po National Green Tribunal te menta nagliang jongi ka Jaintia Student Union ngidang up ya ka hearing jong ka NGT te habay day bat kani ngi liang jongi Jaintia Student Union ngila lech do sya High Court bat ngikermen ba ka court kan shim ya ka senjam ka bateng habay day bat kani ka public hearing namar ba bunsin hi ka government hi kumijuong ba no one is above the law te government hi create ya ka law government hi ka ba persyang ban pengkenya ka law te sakawero kajingyat din ti jongi kum ka Jaintia Student Union nengkong hingi habyat namar ka ka perthai ba thamai ngi habyat ni illegal measures te ye kajing ki jongi ngin sapet ya ka outcome ka bemi na kani ka
ka file jong ya habai de ba kajing file jong gomen la yang la da ka high court ka persyang ban le bom sinyau habai de bat kani ka hok jong unong song snong jong gadai stong ni ngin le jong ka jantia student union in sim de bagi senjam ngila ro ban sim de senjam ke bateng ya kata ngin sa perkat bat ngin sa syong de ka CEC ban perkat habai de bat kani ka private hearing jong ka Shri Simen